Europe, Hajduk 0, Ružomberok 1. Pokušava doći do lopte, izlazi Lučić, igra glavom, međutim odbila se lopta samo do Pjera Gabriela. Pjer Gabriel gađa, Pjer Gabriel! Hajduk se nije plasirao u grupnu fazu nekog europskog natjecanja već punih 15 sezona zaredom. Vi nami radite, vi imate išta u toj glavi! To je najduži kontinuirani niz bez europski jesen u povijesti jednog kluba u modernoj eri. Hajduk dijeli tu slavnu poziciju neigranja Europe već punih 15 sezona sa jednim klubom koji je realno neusporediv sa Hajdukom po popularnosti, po navijačima, po budžetu, po svemu drugome. To je Levadia Tallinn. Klub koji dijeli istu sadašnjost sa Hajdukom. Da! Stoke, Inter, Dila, Nitro, Slovan, Maccabi, Everton, Steaua, Gzira, Galatasaray, Villarreal, Dinamo City. Hajduk je svetnik. Hajduk živi vječno i nema šanse da je ikad u životu išta reći protiv Hajduka, nego ću se samo nadati da će jedan dan doći dan da ćemo osvojiti prvenstvo. Zašto se to ponavlja već 15 godina? Kvalifikacije se igraju u 7. i 8. mjesecu kad ekipa još nije na vrhuncu forme. Velike rotacije, odlazak igrača, dolazak novih igrača, ozljede ključnih igrača, te loše pripreme često rezultiraju ispadanjima iz Europe i primljenim golovima u kasnim minutama. Usvaraju se jačim ligama, Hajduk ima manje budžet za plaćanje ljeti. Koeficijent kluba pada, što znači teže driblove i manje nositeljstva. Često protivnici koji imaju više iskustva i bolju organizaciju. Vi nami radite! To nije samo nesreća ili loša sreća, to je akumulacija problema u planiranju, upravljanju i resursima. Hajduk nema europske obaveze, što može biti prednost. Više vremena za oporavak, fokus na osvajanje naslova prvaka koji se čekao iz 20 godina i na još jedno natjecanje, ako naravno klub kao Hajduk pretendira na to, a to je osvajanje duple krune ili osvajanje kupa. U klub uhvati ritam, bolji plasman u ligi može donijeti jači start u Europi. Za taj jači start potrebne su velike promjene. Potrebne su promjene na katu, upravi, stabilizacija i kontinuitet na poziciji trenera. Po mom mišljenju smatram da je glavni problem ovoga videa, to je glavni problem Hajduka, zašto Hajduk opet u Europi, je kontinuitet koji se ne daje treneru. Šta je Hajduk? Hajduk je život. Napišite vaše mišljenje u komentarima zašto mislite da Hajduk već 15 godina ne može ući na neko europsko natjecanje. Lajkajte video, preplatite se na kanal. Mislim do sljedećeg videa, do tada, lijep pozdrav.